Ikaze mu makuru yacu twaguteguriye kandi dukomeza kugenda tukugezaho ukomeje kubana natwe ukomeje kudukurikira mu by'ukuri uri hirya no hino waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Muri aka kanya nashaka ko turebera hamwe abasirikare 47 ba mbere bakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda no kuvuga igisirikare cya RDF. Mu by'ukuri rero mbere yuko turebera hamwe abasirikare 47 reka duhere ku basirikare bakomeye cyane no mu gisirikare cy'u Rwanda. Turebe abafite ipeti rya General Furu mu gisirikare cy'u Rwanda cyangwa se mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Reka mu by'ukuri nkubwire yuko iteka rya perezida nimero 044 agakoni karonye 01 ryo kuwa 14 Gashyantare 2020 rishyiraho stati yihariye y'ingabo z'u Rwanda rishyira ipeti rya General Furu mu cyiciro cy'amapeti y'abofisiye general no kuva general officers rikarota ayandi yose aba mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Iri peti rikaba riruta ayandi mu ngabo z'u Rwanda, riri hejuru y'irya Lieutenant General, Major General ndetse na Brigadier General. Ingingo ya 28 muri iriya teka iteganya ko ubusumbane mu mirimo ya gisirikare bushingira ku ipeti ibishyira ipeti rya General hejuru y'andi yose. Ipeti rya General cyo kimwe n'andi mapeti yo mu gisirikare cy'u Rwanda kuyahabwa bishingira ku bushobozi bwo gukora inshingano zisumbuye hashingiye kuri raporo y'isuzuma bushobozi, imyanya ihari ndetse no gutsinda ikizamini gituma azamurwa mu ntera iyo ari ngombwa. Umusirikare ashobora kandi guhabwa ipeti rya General mu gihe cy'imyaka igera kuri 3 avuye kuri Lieutenant General gusa hatitawe ku biteganywa n'ingingo. Perezida wa Repubulika akaba n'umugaba w'ikirenga wa RDF ashobora kuzamura ku ipeti ryisumbuye officier uwo ari wese igihe icyo ari cyo cyose cyangwa se akamuzamura ku ipeti ryisumbuye rikurikiraho igihe agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Nkwibutse ko Perezida wa Repubulika ari umugaba w'ikirenga w'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda nk'uko biteganywa n'itegeko rya Repubulika y'u Rwanda. Hanyuma amagingo yangaya mu gisirikare cy'u Rwanda RDF harabarurwa abasirikare bagera kuri 5 bafite ipeti rya General Full, barimo 4 bakirimo ndetse n'umwe wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Wagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ni Retired General Marcel Gatsinzi wasezere mu ngabo z'u Rwanda muri 2013 nyuma y'imyaka ibarirwa muri 45 yaramaze ari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda. General Gatsinzi Marcel wanabaye mu gisirikare cy'u Rwanda ex-FAL. Mbere yo kwiyunga kuri RPF ikimara gufata igihugu yabaye Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda hagati y'umwaka wa 2002 na 2010. Mbere yo kugirwa Minisitiri ushinzwe gucunga ibiza ndetse no gucyura impunzi. Uretse Gatsinzi kandi abandi basirikare mu ngabo z'u Rwanda bafite ipeti rya General ni General James Kabarebe, umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu by'umutekano uyu munsi wa none. Hanyuma General James Kabarebe ni umwe mu basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cy'u Rwanda, akaba kandi yarakibereye umugaba mukuru kuva muri 2002 kugeza muri 2010. Umwaka yagizwemo Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda. Muri 2018 nibwo General James Kabarebe yagizwe umujyanama wa Perezida Kagame mu by'umutekano nyuma y'imyaka 8 yaramaze ayobora Minisiteri y'ingabo. Uretse kuba ari mu basirikare bari bayoboye urugamba rwo kubohora igihugu, General James Kabarebe yanabaye umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko inyeshyamba za Rwanda Kabila ziyambaje u Rwanda ngo zirufashe guhangana na Mobutu Sese Seko wa Zabanga. Undi ni General Fred Ibingira, uyu musirikare mu ngabo z'u Rwanda ufite ipeti rya General wuzuye ni General Fred Ibingira. General Fred Ibingira rero ni General mu ngabo z'u Rwanda kuva muri Mutarama 2018 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida wa Repubulika avanywe ku ipeti rya Lieutenant General. General Ibingira kuri ubu ni umugaba mukuru w'inkeragutabara gusa akaba yaragiye ahabwa inshingano zitandukanye mu gisirikare cy'u Rwanda kuva mu mwaka w'1997. Undi tureba ni General Patrick Nyamvumba. General Patrick Nyamvumba ni undi musirikare muri bake bafite ipeti rya General mu ngabo z'u Rwanda. Patrick Nyamvumba General kuva muri Kamena 2013 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida wa Repubulika akanahita amugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, asimbuye kuri izo nshingano Lieutenant General Charles Kayonga. Mu zindi nshingano Nyamvumba yabaye umuyobozi w'ishuri rya gisirikare ry'u Rwanda i Nyakinama mu karere ka Musanze, perezida w'urukiko rukuru rwa gisirikare 2007 kugeza 2009, umuyobozi ushinzwe ibikorwa cyangwa se ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa gahunda n'amahugurwa mu ngabo z'u Rwanda. Nyamvumba kandi yanabaye umuvugizi w'ingabo z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe zari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro i Darfur. Ibirenze ibyo kandi akaba yarabaye Minisitiri w'umutekano, ari nazo nshingano aheruka guhabwa mu Rwanda
uyu munsi akaba yahagaritswe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda kuko yakorwagaho iperereza. Undi ni General Jean Bosco Kazura. General Jean Bosco Kazura niwe musirikare wa gatanu mu ngabo z'u Rwanda ufite ipeti rya generali. Ni ipeti afite kuva muri 2019 ubwo yazamurwaga mu ntera na Perezida Kagame amuvanye ku ipeti rya Major General akamugira umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda amusimbuje General Patrick Nyamvumba. General Jean Bosco Kazura uretse kuba ari mu basirikare babohoye igihugu, yabaye umuyobozi w'ishuri rya gisirikare ry'Inyakinama. Ibirenze ibyo kandi akaba yaranabaye umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda Ferwafa. Yakoze kandi n'indi mirimo inyuranye. Kuva u Rwanda rwabaho aba nibo basirikare rwagize cyangwa se rufite umunsi wa none bafite ipeti rya General Full. Reka rero turebere hamwe abandi basirikare bose muri rusange bo ku rwego rwa officier general muri RDF cyangwa se mu gisirikare cy'u Rwanda. Urutonde rero mu by'ukuri ruriho abasirikare 47 bo ku rwego rwa generali, kuva kuri ba generali buzuye ngo tumaze kubibona ari nabo bakuru kurusha abandi, kugeza kuri ba brigadier general, no kuvuga brigadier general bato ba officier general. N'urutonde rutari abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, abahindura imirimo bakajyanwa mu zindi nzego zishinzwe umutekano, abatabarutse, abafunzwe n'abambuye impeta za gisirikare nyuma yo guhamywa ibyaha bitandukanye, ndetse kandi n'abahunze igihugu bagahitamo kujya mu bikorwa birwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka duhere kuri ba General Full ngo twatumaze kwibona. Twabonye General James Kabarebe, General Patrick Nyamvumba, General Fred Ibingira ndetse na General Jean Bosco Kazura. Twanabonye na Marcel Gatsinzi, ariko uyu nguyu we yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru akaba ataza muri rusange muri abane bakiri mu mirimo. Hanyuma hari ba Lieutenant General, harimo Lieutenant General Charles Kayonga, Lieutenant General Jacques Musemakwel, Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi, Lieutenant General Jean-Jacques Laurent Mupenzi. Hari kandi ba General Major, General Major Albert Murasira ni Ministre w'umutekano mu gihugu cy'u Rwanda. Major General Mubaraka Muganga nawe ni umwe mu bari mu gihugu cy'u Rwanda. Hari kandi Major General Nosa Kabandana, hari kandi Major General Emmanuel Bayingana, hari kandi Major General Emmanuel Bayingana ko twabibonye, hari Major General Nzaramba Martin, Major General Auguste Turagara, Major General Alexis Kagame, Major General Charles Karamba, Major General Eric Murokore, Major General Emile Ruvusha, Major General Joseph Nzamwita, Major General Charles Rudakubana, General Major Aloys Muganga, General Major Ferdinand Safari, General Major Andrew Kagame. Abo rero ni ba General Major bagera kuri 15 bari mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma abandi ni ba Brigadier General. Uwa mbere ni Brigadier General Didas Ndahiro, Brigadier General Frem Rurangwa, Brigadier General James Ruzibiza, Brigadier General Karusisi Ruki, Brigadier General Frank Mutembe, Brigadier General Emmanuel Ndahiro, Brigadier General Denis Rutaha, Brigadier General Jeanne Nkubito, Brigadier General Chris Murari, Brigadier General Freeman Bayingana, Brigadier General Evariste Murenzi, Brigadier General Ngironsanga, Brigadier General John Bosco Rutikanga, Brigadier General Vincent Nyakarundi, Brigadier General Francis Mutiganda, Brigadier General Fred Muzira Guhara, Brigadier General Willy Rwagasana, Brigadier General Johnson Hodar, Brigadier General Vincent Gatama, Wilson Gumisiriza, Brigadier General John Bagabo, Brigadier General Auguste Gashaija, Brigadier General Demari Muzungu ndetse na Brigadier General Gacinya Rugumya. Ngabo rero mu by'ukuri aba general bari mu gihugu cy'u Rwanda 47. Abangaba twavuze ntabwo harimo mu by'ukuri abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru, abahindura imirimo bakajyanwa mu zindi nzego zishinzwe umutekano, abatabarutse, abafunzwe ndetse n'abambuye impeta za gisirikare nyuma yo guhamya ibyaha bitandukanye, ndetse n'abahunze igihugu bagahitamo kujya mu bikorwa birwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Aba bose ntabwo tugiye tubashyiramo, twarebye abakiri mu mirimo uyu munsi wa none. Rusange umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ibyo biganiro. Mwese mwarabyaye, muzi uburyohe bw'urugo, muzi n'ibibera mu buriri. Ndibaza nti
ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba. Umwe mu baturage batuye Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu mujyi wa Kigali bagomba kwimurirwa mu Busanza arabwira abategetsi ko inzu bategeka kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa. Ni mu biganiro by'abahuje imbona nkubone n'umujyi wa Kigali na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bareba icyakorwa. Ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa. Bwana Godefroid Karamuzi uyobora umurenge wa Remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe. Professor Anastase Shyaka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose. Asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye. Ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo Kangondo na Kibiraro ariho hambere, ntabwo ari aha byahereye, nta nubwo ari aha bizarangirira. Siko bimeze, ntabwo ari mu mujyi wa Kigali gusa n'ahandi turabifite. Ahubwo dutangire tuvuge ko dufite ibibazo binakomeye biremereye, tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo. Ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse. Abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa. Babimburiwe na Bwana Jean Dodier Shikama. Iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa Kangondo gusa, ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa. Tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe. Intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire. Nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato. Kubera igihe bamaze badafite uburenganzira ku mitungo yabo, hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira, bakikoma amategeko ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza. Ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo. Iki ni igihugu cyaba kidukunda kitaturebera ngo twege amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda. Impamvu mutayakunda ntimuyubahirize. Muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twe turebye usanga uwacu arabawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira. Kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko hari imiryango 48 yemeye kwimukira i Busanza mu mazu yabaye abonetse. Mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura, ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa. Hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we. Bagasaba ko nibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo. Kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda, nitwe bajya kurebera. Nibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa. Ushaka inzu nibayimuhe kuko ayishimiye, ushaka ingurane ikwiye nawe nibayimuhe kuko nawe yishimiye. Turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye. Muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo. Ese minisita, abatazabyemera bizagenda gute? Uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu twabagama niyo taje aho ngaho? Bizagenda biti. Cya gatatu, ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe, ejo bundi akaza undi muntu hari hepfo mu gishanga hepfo hegereye uruhurura hatwaye